Meghalaya Congress lingba kasing samla bat kasing kenthe jongka kelapenlong ye kajingya ba kabajai ha kakat santrek risau arajar posan ban penpau ye kajing persha jongka ye ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh lani ka RSS ban penram jur ye kajing keno ka bashir khe shapang kajing sha pan khen pot bat kajing peniap pan mong kenthe ka balayo jingtem bakayadon banda bat kit khot jongka RSS Kini kejingyat ba kalalong ru kum kajuba phalor kejing khlat jong usamla Anandu Aji Nakotayam ubala peniap yeladi hadin kejing pang mensiem bat kejing e kabalami na kejing sya pen mensau Kini kejing yelang kabala yalam da usri timchim ke momen u president ke Meghalaya Youth Congress haringkat kejing idon lang usri Taj Johnny u general secretary ke Indian Youth Congress bat ka kong Joblin Shilla ke president ke Meghalaya Mahila Congress Along with the president of the youth, Kim, I agree with all he's saying. The centre must give justice to what's happened to Anandu Aji, and we demand that. And for all the crimes, not only in Kerala, we need the crimes to be sought out, and crimes that has happened in Meghalaya, for the children that has died in been murdered, we need justice for them too. Thank you. Kecui kalau komisi sin kata kejim bala wani ba jenis hak tanah man. Tengi wani nak kalian hak state tengi ru bagi nak kuat sekor kembali kalian presiden Mahila Kongres nak kuat sekor mungkin kinja Om tang harta Karnataka le Brockway India wat ang kasih jungi hidup Brockway. Nak kira kias ki beladap kan ni gereja kejing syabat por kejing syapaniap jungi kenarit kejing pomskan syu ke melang kasalang hani gerihi Brockway hi jungi ru di kepat bat ni pensyai ru ba dibuat bahalo dibuat jenggaan bat nak kaliang jong keserkar hamtam kumkiri menginong nak kaliang kani ka jingle na hambor jong ni RSS dari Karnataka yitai kena Indrai kedai kecing snokti langpat ngano pi bah po ate kedai hi keseng RSS ke bami ke benekti lang ke dan benta lang hi kum wei sno hiru bat kedup hiru dak parti BJP hi ke penia ya kedai India hi Brockway kum ta kermen scam banani smart kunumdan syuke ke hiru kecing snil kecing bah sudah keluar lembah kecing trei hok kecing trei bah hi Brockway hi kenya gedenti hi dan ta kecing scam hi kum ta polis buat kasih mentasi ini nak kalian juga Indian Youth Meghalaya Youth Congress singkat Mahila dekat ke nongtrei juga MPC Meghalaya Pradesh Youth Congress nimi Chikman wan persya ye kini kecing le hombor kecing sya le sexual abuse ke biong sya badbor wei kena samla bedakar surut drius nem karta utai Kerala udai wei kena udai IT profesional biong trei po software engineer trei lo sya le donbor kapor habubun ki manlat kapor regai pengisiam kelong haka last message ke bawah bomba ula sya asol haka tu beli ula cer keteng ru katu beli ngut tiba idei bading bat RSS dan lor kata kumbungi ong bak RSS kejukren nakapur sikapur ba kaya site nam tak culture dari India kaya site nam tak discipline nrai pause kini ke tim tangi i penban ikam caklia ikam cabo wat iku senrang brew kila le kini ikam kemakor kam pojat dengan yang ni om bangidon kata curusi rengida pat musim ngida lengo du kata ta tung kini ke cacingja por ba jang tak caja nakaliang cung ni samla
pula elek pun komplain sikibor bahlor rega cingkeli golong balai undon basim action ni kata balai undon bat sim action namar kadau bro golong kadai badon ke cinggedai apa dengkar RSS bat kibor bahlor kam tambat ke BJP tekumta nagaliang chung Meghalaya Youth Congress peringkat ke Congress Party broke away ni mi sikman bandiman na government ba kinsim ye kata kecingit kli ba unil samla yo bisyar hok bat kumjuru panang ni sikman ba kanung no kam sniu kam nomcia kam tam kini ka kenti bomta ni baga BJP bat karas ki kren sipang kol syori kren break penban kita jiwei ki ba kuduk kita nong de kam sniu tesaga weiru kumbon pencukan mah ni kapor ba umdon manu-manu halor congkaan la pidai kanu-kanu organisation la pidai kanu-kanu political party kaan kadi bah lor cungi baro dekumta agni kapor ni diman ba uni usamla arpri usnam kata cung dai panhe bansan ka future cung kadang pun ni don kam ya u ni don kam ya ta hok ban yo 6 tahun ni samla sudai sibu. Today with the Congress family, including the Youth Congress, Mahila Congress and the Central Congress family, we have joined together to protest against the incident that recently happened with the IT professional Anandu Aji, the RSS, which was he was a member of the RSS family during his childhood, and he got assaulted multiple times sexually, and after he got multiple times assaulted, he committed suicide. So we want justice for the family and the victim of Anandu Aji. And we also protest against the RSS and the BJP, who has the strength and who follows the ideology of RSS. So we need protection against the children, the mahilas, and human dignity we deserve, and we need justice against the inhuman act that happens recently in Kerala.